Kwa by Emadek TV so Yakopon share obi bia o hwe Emadek TV na wa subscribe to your YouTube channel se ne be ya de agu a onsa beka bi na wa hwe enche bia e na yinya ne ntie se police ni bi ahyitu abaya bi ewo Kumasi Edum ema nsema na yetiti ewo akiri eche se police ni no ene abaya no etwempena na plantwe na em se dabre adwuru ba bia abaya no ene nyi ho bi ma na se ase bronika se beka se cheating se offer police ni nachi na we na em se dabre police ni no nti nyema bi ase na ha no se wabo abaya no ho ka anaso wo hwe abaya no na nyina achi na abaya no mpese obeti na ase eti yema na odwa police ni no kwa abaya ni fie ko frɛ no ene ni di nkomo na nkomo didi mu no ene em se menti me ho ase no na still na enye adwuma na se ne saade ya se mamo ayehye pei na megya ma wakọ na obi foforo ene akoso ai atwiabom de ene na mese wa brabo ene police ni no bo abaya etuo makom enum ebi musinsia ebi musinum na ene ye information a Emadek TV nya kire se Ghana Police Service abomodeme achi sa police ni no ya chi police ni sesiye etisi ya me no ke se Ghana Police Service aptumi abomodeme achi police ni no yese ye chi no wo sekire efiduase eho baabi ena omo chi police ni ya obo abaya atwi ya eho na em se wakọ akọhye na asem we na me bisa mo se police ni no nsema ma etete kire se oyo obi kura wo yire na wasanso awo ananse owo mba na we na me bisa mo se na nka police ni ananse be ma wo yire na wosan ewo bade se in case bibi nti ananse wangasa akono bone na ntumi hye ho so nti no na wakofa oba foforo ewo wo yire chi na ebia wo no oba na te na oba na won ne te no se mintumi no won ware bi mintumi no won twempena bi mu a enka won po na wo se anka ye wo de na wo po oba bi tina se wo na ntumi nkoso nhye won a emaya bibire na wa bonti because already no wo de wo din kan kwa ware me bi ye den e wo fie nti se obi wo fie na se bia wo no wo fa kire no hu abaya na no ho ya wo fe ni ade na se wo se no won pe wa saa na wo sanka wo tu wa adwunu na san kope foforo but wo na wo de wa ware no wo no fi se ono na won ware ye no ni ho kwan se ofa wachi wo de wa ware wo fa wo yirachi asem we medwene wa men dia ze police ni we no sanka media memimu anka na anka ni sanka Ghana Police Service kra asem we ye no court se ye nipa wakum obi de na anka ye nso yakun ibi no wafiri wi ase isan se untina wi ase ema wotimu nya den sa wonim se wa ware abaya no there is no way anka bia make se kra wo be ware no wo na atwempena se ye 2 years se ye 3 years na ofi se wonya ba ma bia obetumi aware no pese ware na aka de o ha no se but police ni na tumi ehunu se wono mmom de waware ye ba ma eti wono no wo ho kwan so ofa na yirachi de mmom abaya no no ware ye na wo ne twempena wo fa wo yirachi ne twempena no ono no ho kwan so ohu be ma foforo a obefa no nti nka memetie ya nka sesi a mema ware na menem me yire tuwe na bia mafa me yirachi ananse mafa abaya bia me no ekọ ayi up and down aja yeah secretly me yire kura anya awe mbo bibi say because me sure say na yire ya awe ti me yire nya awe ne na abaya ne so ntumi ne mentina bie mu a na esan ye bia say adenti na wo ntumi ne mentina bie na je say me kope tu a tin ne makum say nipa no what you say mom yen fast down from Ghana Police Service ba bia wo so omode mmara no to na omoma police ni no ofisi mmara na ahokyere bia wo se ba no so bia na mmara no so no e wo se sa ahokyere no Ghana Police Service ene Ghana mpanyifo judges ne nkofo e betena asem we so no e be hwe na police ni no wo matwe na so yi pa Ghana Police Service nyame nhira mo adwuma Ghana Police Service e bon nansen no efe na so ani nansen wo te se ya yesi ye pe obeti asese Ghana Police Service achi nipa kro adwuma mo ye ne de monkoso se ya na munni nokre na monsom oman ni na momwo oman no chance oman no hinyam ba bia Ghana adru sesi ya no oman no ehia Ghana Police Service se mo de nokre ne prepare yo ebe ye adwuma nyame nhira mo Emadek TV so na wo kuso a wo hwe nyame nhira obi bia wo hwe Emadek TV ye be koso adi akire ne de nsem no ye ekobia na de abram nyame nhira mo bye.